Netheka mutegeri ngukugwata ugeni kirinteto chietu cheru thithatu na rweri tariki 6 mweri ni jwa mbere mwaka ni jwa 2025 amuna ntatu iria nkureterete ni gikeno nturene ya kimurio ndi aciari bapita muteti bamukirite riboti ya kuoneka kwawe nyuma ya kugwatwo utae riboti ya mwerekeria wa mathabu kwithura Meru iri na irandu ria bilioni 1.2 onde gicigo kia Buri kionanitie kugunika na mirandi. Mbeu mbithi gembe kuga bagetia maandamano ja manene gukeza gutwika CS Engineer Muga agatunywa giti kia minister. Othaka kuonokwa ni borithi nyuma ya kumutwa Mwangi ni mwingi akirikana koya ni bikibiki. Mwonanirio wetwa mathithio ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinya. Kuringana na Controller of Budget, kaunti ya Meru iri na irandu ria bilioni 1.2 riria itithiritwe kiria akandarathi nacho milioni 900 igitumika kiri mirandi ya witi na mbere. Irandu riri ni rionekete kuongereka bonene na gichunche kia 50 na ijiri kirigana kuma aria thirikari ya kiraito yatigirire. Kiri kaunti muturi ya Tharaka Nithi thirikari ya Gavana Njuki ni umbite kunyia marandu jaja kuma kiri milioni 148 mwankira milioni 115. Boniface Mungera katwambiririe chio. Ripoti kuma kiri obisi ya Control of Budget ya kotembere mwaka ja thirikari ya kaunti ya Meru nionanetie kurunanira kwa marandu ja makuru kana paid bills na mwana ja 50 na ijiri kumara kiri thirikari ndiro kirito murungi yatigirire. Ripoti ironania atiri marandu kiri thirikari ya Gavana Khaira Mwangaza yethire tujitite na kutoja kinyira bilioni 1.2 ejama ingi jeja development irani milioni 945 recurrent nio ina milioni 368 kono kwena ndikuwa na kona ni atiri antu baba ingi bari witite nguwe kana kandarathi ibo batonete mali jao kenge nokeja kuringithania no kwikiri ripoti ya kaunti ya Tharaka Nithi marandu ja Gavana Njuki ijakinyirite milioni 115 ejama ingi ja recurrent mugaru na ja Gavana Khaira Mwangaza. Ripoti ya kaunti ya Tharaka Nithi ironi ya Gavana Njuki nethiri twarite marandu jawe na milioni 193 aria cinyitie kumakire milioni 748 Jabono botengani kenge na kire kushirite meto mangiriti nyakango kire ripoti ya kaunti ya Meru ikwethro nene kuote neje kirimbeje shonde cha maendeleo bethe tobatumirite milioni 990 mungana jo munene joithire tujotite kitona kimwe kyo bunge kirane Buri ire milioni 113 tiganwe sinethire thingatira na milioni 4.9 no thimenti ethire kithingatira tigania West na milioni 6 gaturumo ijere kulingana sio bimangiriti nyakango ariwa mirandi eje netite kitone kyo bunge kya Buri joambere wekiro barabara rami kuma Kirio Shop Mwanka kwa Muruiya jonge igwako kwa warehouse ni nyakundi storage rutero Buri West ni nyankoroki kwimbokothoko yatimao rutero atigani West na ku igwako kwa Chioro chama ya thene KMTC na muthia rutero no thimenti kugoro skip beans cha kuthura ni nyagutaroko nke report ranto Sheru TV kuma ja kingine ngine kine kimusho Nairobi mbita Boniface Mungera. Seneta wa Meru Kathuri Murungi augite kiri miaka iri mithiru kaunti ya Meru ni amukirite bilioni 28 endi guti maendeleo ja kuonekana no ritie ariti ngugi ba kaunti gutumira kigina kia mwingi bwega kana baumaru kio bisine. Kathuri ariuga kaunti ingi ni ikuojirite witi na mbere endi Meru kiria ikwamukira ni Makobe na Miringiti. Hariti jaja kenini gya kithongo kiri michetho ya ayuthi rungu rwa Kamashinani Foundation aria menerete thirikari ya kaunti ni kuremwa kutheria na kinya kuthondeka kieni kiu. Mutuikare katuringechio.
Ndenda kwa mukana ritingo ibonde bathirikari ya kaunti ya Meru gukeja kwithira bathitumira mbeca cia Meru bwega kababa butengo gibane nja ciao ijite migambo yakwa mutugi Karendi ni aseneta wa Meru Kathuri Murungi akiuga kwa miaka iri kurukite kaunti ije ni amukite kigina kia bilioni 28 indi guti mirandi ya witi na mbere kuonekana maturene. Aitothiria miaka ere, that is almost 28 billion. 28 billion cia Meru. Ninda ataga kithongo naja ntiko metho china no ntundakaiji chiembera itena mubira bange batena uniform bange batena nindi kaunti ya Meru itokwenda put on notice. Ethra bototo merambe cha Meru bwega you better resign and go. Becha chieja ithondeka chibitareje ethro ina ndawa full time. Polytechnic chieto chiethro ige functiona tutiumba kureta mbecha tukona kaunti inge urai kwa kama chibitare uri kuthondeka barabara urai kuthondeka roje na mantu yange ja manene. Seneta Murungi aruga kiria mwingi jwa Meru bagunikite nakyo ni makobe miringiti na mabati kiri mubango jwa kawira mwangaza jwa korea alia nande uritia kariba Meru mibango taiji eja maturene jao bethere bakimirega lakini bweja bwaletoro into binge bwaletoro aja nini makobokobo mangambuti nini mirengeti ere mabati jatano mbeca ira nkoreta kaunti ya Meru ito my friend tija koreta ngambuti na muntu aboretera into jabiu bwa mwera tote kwenda ye tote kwenda makobe rundi nayo. Seneta Murungi aritie kenini ya kithongo kiri mubira jo maguru Julia jugwati mbaru ni Kamashinani Foundation ethirite imbiritwe ni MC Wegoji West Mbioki na kinya munini wa mutongeri wa bala baingi kiri mbunge ya Meru Zibola Kinya MCs bala bamenerete thirikari ya Kawira Mwangaza bakiuga bali kutenga kigina kia michetho na mathaga jamwe jaige michetho jethira ja kigurwa baliuga bitethire bikiguna mbewe mbithi na baliuga bali kugeria gwiti utumiri na weja ni pointo biu batona wakubathagania gitumi nande bagutuma Seneta Murungi kubatetheria tutitie statement ndane county assembly ya Meru cia ura into biu byagurirwe na ura byaejanirwe na iteja na ikio ndengaira muntu no ntutiumba ogwe ukarokithitha ya menye gitare onde okira rukiri menya ta mugwanja imenya ogoro imenya murume nagwe kinya murito kenga wa cukuru atue thaiji oversight ira tukweta kugeta Kathuri turia ndo tutethie Nairobi no nto jause jandike yauga batwire twetie statement cia ngogeire tubatikotha tukirutagirwa matharau iko atupati those statement turenda jie through the Senate na mbuge ojo I want to put on notice CEC kana mawaziri janga bana wenu ore tugekera mbeca kere department atue kembeca iterita ngoge outete mwikia Senate tukamu impeachera aja assembly na netuije ngoge ubatue. We are very smart in that. Kingi Seneta Murungi na menerete thirikari ya Meru ni kwethia stadium ya kithongo kiara kia mate. Ni aibu sana ona kiara kia mate kere kenine kega stadium ya kithongo. Ogataga mubira jo echetho marata jojo likenine ndo pampas nini achethi bamba koja pampas no ntire kuikore kathioro gwa keni kekyon na muthiene ni Seneta ugite mucemano jurete ne tariki 10 mweri jojo jurio na gatigira ni bakwaria mantu jegie kaunti ya Meru na thirikari nene na kinya gwika mitaratara bagatumira gutetera into bia Meru balinde ne thirikari la bachwire na Meru betha bakimiringira kura bunene ya Kenya Kwanza. Sisi tukiwa wa Meru hatuwezi ndanganywa na mtu tutoke kwa serikali ile tulichagua sahi. Lazima tutetee vitu yetu, mali yetu, mirandi yetu, mahospitali, barabara nini tukiwa kwa serikali ndani. Kabo kwa natoma toka nto vetu
kuma Kithongwa Bothugusi West gicigo mbunge kia Central Imenti ngiripoti ratito cia weru riakwa rietwa ni Mutungi Kare. Kung'anirwa kunogoka nkoro na gikeno gikinene ni bikujiri nturene ya Kimuri Mara nyuma ya endwa na ndugu kwamukira riboti ati mutana wao Peter Muteti ni arikite kuoneka. Muteti ni umwe wa mbeu mbithi batandatu baria berikanaga kugwatwa utae aciari bawe bagitaririria abaringire thimurukirirwa na arua. Aciari na Ntubanja ni bagitite ngarama mwanka mucine munene jwa Nairobi kenda gwita gutirimana na mutana ujumbe umbithi bange bathato ni barekeretwe ntere mwanya mwanya cha Kenya bange baire bagitigara ni nthuranirite rugonoru. Ntura ya Kimuri ntere cha Mara ni kuzirite gikeno kianja ya Peter Muteti kugwatikana nyuma ya kwirikana kugwatwa utae na kugwirwa gukunene ngina muciari ni athirite bura Muteti aringire thimu na kumenyithania ati arithiria andingire thimu rukire andingira thimu tonto ezira namba ambera no kumenya no ndamwira ari ambera niyo mami ne Peter Muteti niyo ne mwana waku niyo ndi ya Westland mbende ya oandutaga wira bas kote ntonge munene kyo umbendire kumenya bali no kande mworirie we na ugima ambera mami ke ngai ne twere ngai thank you no ntone nkomba kwaria maunto mau mange tukamenya nyuma. Nawe ethe muciari ekira kirore kaumani sauti ya Muteti aigirwe na nandi ni mubango jwa kumugira Nairobi babanganitie. Muge bro yom ndigwa ndinkarate bulubulu nonto lokele ndieta ukamanda roja ko ngombe mbigura kulo ko muje ka gikano ndai ka ndonde tamana gwa natia ndelwa ni Peter alinga dimu wengo ndali alinga dimu wengo exactly wengo ndalwa ndi wengo ndali ndimondo ita nteku ndali na wengo ambe still ni we ndali a mind living ndalwa no living talking the new one leo ndego kana jaito ndi kero kinene jaidi leo ndoda kumutoro na lobby tumwane akitu kikeno mwika choka na bulu ile ko tukipanga panga ino kona live kato diete kato makololi teke kiratu kato zaidi mono Ntubanja bageta na mbere gucokeria Murungu nkatho ni Muteti kuonekana na kinya kuonania wirigiro bobange bare batagwatikana kuoneka. Leu toregwa gokiria ngai ona ne botambo mbanja la jie koraja muno la ireria mwathani boriango gokiria no ntore ngai no gatorore ngai ona family akwa kuwire nenkomenya ana bakwa na bone bekari wega na bakaumba gontwirira ng'ombe wega no nto niyo ndemuka wantigwa na ndalegire monde ndauga tigo gunde ninka neni ndareba na neni conductor kangwa te steering yeno nonto ndarega kumigwata ngari eno ekagwa abana nengwete kianga yo akwata atantiganeria nonto ona toiyo tondaruga gatonini kana gasaika ndaruga kanini ndakalombela babwa Muteti na mamwa Muteti ni balageja akainya yani masoka gwana ngaine ujama oya na kiriro geto riu ndinkioyo na mauntu mau monde mainge makwikalika ndi ya kende gureno yetu twao yanga yagatwigwa obu turaugire ngai arekereria mwana wetu na thaino gatukumona twina gikeno ni twijo na mauntu mau mangi matiremete ngai ona bau bangi baile tutije kuria bali twina uma na twina uhakika ati tukabona na baketho be moyo tabula Peter Muteti moyo nkero chigeta na mbere kuonekana ndene anja eje muthenya jwana rwa borithi ni barekerete riboti ya ndaka inya ire chiraurete kinya cyo kugwatikana kiri baruga eje eriuga ati Bernard Kavuli Musimi ni achumirire gituone kia borisi kia Moi's Bridge na ni agutethaniria na uchunkoni. Billy Wanyiri Mwangi, Peter Muteti na Roni Kiplagat ni bachokanirite na mishi yao. Baruga eje nkurukini kuria antu bamuinge kuritaniria ngugi kwa akuwe na borithi nikenda kunenkanira ntumiri iria igatethereria kuthithio chunkuni. Mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara nongerete kajukawe gukonia makarika jambe umbithi kugwatwa utae akiuga kinya gukethirwa mtu ari na makosa kuri na njira injega na
chikurumira watho chia gukanukia. Augite mbere ya mwana gwatwa muciari ni abati kumenyithwa na kinya mwana agakinyithwa mbere ya koti kenda gwitika thitango. Amona Bobo ni arombete mbeu mbithi na bogutumira mitandao na njira injega patigachikire thinene. Aritika gitaga kuruguria mirandi ya stima ntere mwanya mwanya chia gicigo kiawe. Paul Kabithi katumenyithie nkuruki. Manera na ukamato na kwithwa muno kwa mbeu mbithi kura nkuruki kwithiritwe kwendere aganthe guruni. Mujumba Tharaka Gitonga Murugara na ugite ati uyu ti mutugo wa thirikari indi na antu kiumbe batagutwigwa njao. Tutaigwa thirikari kuhutha mantu tamamu na indi na hakika thirikari ya William Samoei Ruto na Profesa Kithure Kindiki ituhutha mantu tamu. Ambwire ni mwitu wa thirikari isheria. Muntu arutha magocha na gwatawa agekirwo mpengo akairwo police station. Na antu bake bakerwa na mpwe muno muntu wenu ariko areaga bantu mumange magugumba muntu athiete giumbwa akethie gwanwe na antu tutaiye ona nio ntio tuwetegeria tugwe bwega twana tutu na twarekirwe ibao baba gwete ibiure bibarauragwa na bararaja ndatwiriko mwena ogu Gitonga ni oritie muno mbeu mbithi gutigiri bakwiraithira muno kiri gutumira thimu ciao kiri mitandao ya mwena ogu bumenye ona thirikari na antu bangi batarabandire ngi twana tunini tumira thimu yaku bwega mbiye umukwigwa muno no tuthimu iria kuringithia karutha mantu mega ukathiwa internet ukona ntetho ciothe iri kwa ruogo atiaruthite bwega kuruma president wetu kuruma deputy president wetu lakini amwe no gu tutikuga kana no kari kwika watu tutaiakari in fact turera thirikari mwana andika gintu kithuku rauka karukire uthukie we na gina na ethe ubere mwana uyu ni aruthie magocha makariuna na nkuthinwe bukamwithira kuna kuma guna irwe kotini. Murugara aritio gurira kuruguragia stima ntere cia maragwa Tharaka North mono thokoni ya Kawangware Kirimbu Kamaguna amwe na maragwa na bwirie kaburi ntera stima na ichi ndikuye munthi oro iwaka na gaitia kana kwe mami ugani kuhura muno lakini kamwira rwimbo rwato inagirwo na muroni ruga ati bwakwa ninka bomugongoreko ona Nairobi ukathi no wikara wogu nyama chie friji ni kora tugatainu tukagura chinge lakini tukiugaga ti bwakwa ninka ibo mugongo bima chiambira kuonekana nthoti na nthoti withwa tutie na blackout mlireku lakini gintu kiakega muno munthi litio tureaga Kawangware Kirimbwere nkoru stimi wakana iwagana gaitiakana imenya mamwanki marankurukia karia baba kwirigirwo gutumira muno kiri kubokiria kimaendeleo ni kingo bomba gukarata kura konge akaya kura tegura yoro muka ndakeno gwetwa Kirimbwe munthi nkomugira muka muko yeta wa stima na nkomuninta muyi wego ndake Kirimbo igwe wiye woka ruthana no itokuthugania kureta computer ko turutagira barwa tutekwira no akathanga ceni kana tukaira marimanti tukarumagwa mbasare no twathiya gujithugura kathanga ceni no twathuguraga wengi cio tumurigira tauni wamba babura reo nduko cia bunje go muno lakini ninkona twisasa go muno kona jwe gututambire ntura no tutike kinyite nogo iri tauni wagu nkana shukuru gaki tukaletero ntura atutethie muno tara ndi nkona inyenyosi tutiari nyosi bya stima nkone tuko enjoy ndu bwega nduko tutiga buchie safe kabisa na biashara ni kuendelea bwega. Kiripotera Uru TV kumantere Tharaka Mbito Paul ogwa Kabithi. Mbeu mbithi kuma Igembe ni batariritie kurega kunganirwa kwao ni asiasa barine gweta Jamiru baraba kuga ibaguchiumia muno gutigira CS Engineer Muga agutunywa gitekia Minister Ondoji baugete Bobo Bokeja gukarika bakathithia maandamano jatarara kuonwa bakiuga kire kina bata ni Meru kuongerwa gite kingi kia Minister endete Muga atunywe kenda mtunge anenkerwa. Marion Karugi na ranerite na yuthiba. Gen Z power. Gen Z hoye. Ekundi kia Nthuki Mbithi kuma Mwirozo Embe kana Gen Z ni baitorite kuthetera Minister wa Ruya Nthiguru na Engineer Eric Murithi Muga ni kiraba kwa nawe kethwa ni bamwe batongeria Bamiru ni kenda sunwete kiu na bajukia kanya kawe Nthuki Mbithi bamba kiwa kurwa na CS Muga ni kurwa nabo na kurwa kioto kia Nthuki Mbithi itu witnessite na tukona kodi wo na inandwa yotura ki public ya ntutu kuona maya kaba kuelewa baiturite kurwa
na muyuthi ura watarirwe eita rĩrĩa rĩarĩ na Gen Z protest countrywide ataro SES tutimenya kuimba atieke batu tutala everyone ki community yetu ya Meru County tumutala mutongeri ura we senior most ki thirikari au Meru County lakini tuwe vijana itukubo tuinyelekete muno ria tukuona bwe mura na ikatukwendwa bwira atire it is not first of all tinonda withira muntu mukuru urite thirikari akare akathinyara na akabwa ka muntu ukwambiriri kurwa nora nora ukumire uthai utibi nara wata ki bau bonthe bakwenda kureta mucetho ki siese tura twakilishete twa ba Meru devoe warning duare to vijana tukaroma siese tu Meru County na ora wethe amutonga face the wrath of the youth kutonga muga no moyo ntonga kutonga muga ni agro myaka 40 ka 70 baba otura kutonga muga batuma tutura barabara njira tugita nyangwa onto botonga so Gen Z tuisaba batu bagimuga ayuthi ba ni bawete CS muga ke ya kwembelwetene kiu bakabwithia maandamano ya manene kuthetera mucio baburi kumenya mtu wa watelete youth not only in Meru County kana countrywide bamenya mtu wa youth bonda to leletie na bendelea kwa rio mutisha tura adamana maandamano ya tono ringi Meru County countrywide ya tethera ya experienced tura adamana twinthe as Gen Zs na youth bonde na nyakuru baraba na maono na bena akiri se kwa rio tethia mu youth wa Meru County onto baraba kwa rio push barenda mtu mukuru kumara na bongo ara bare batethera bakiwishi ene youth ene good thing kana batethera ba leaders ba youth na tunataka kutangaza ya kwamba yale onde mukethera bwithireti KCS muga batu vijana tukoorganize maandamano na bukarira tioma sisi tutaorganize maandamano yarabu tona ringi Meru County ikomea tutaandamana bwingo bustuka bonere maandamano kidogo itare yale ya Gen Z protest no tuye ringi tukendro bone we can do it without any mobilization no ntupwa oppose threat ki one of us who is our age mate who is our friend who is our mentor na iwe tueleletie batu tuwe youth ba Meru na Kenya yonthe itokaretio mosi etoro represented the youth countrywide mwana nthukira nini wiki cabinet President Ruto tawere Kimurethi muga itoneta harassment kona sionthe watiri maviongozi beto barabare muntu aundu muthirikari na Moi thirikari na Kibaki thirikari na Uhuru Kenyatta thirikari na thirikari na ithatu na bandu kijana orore kiro kumete Meru na representant youth ba Kenya yonthe bandu ibo mwaras itokwira viongozi bareke kwaras mosi eto na bendelea akaulo akaritoto kabwethia protest countrywide ya kuthetera youth mwenzetu ni baureti atongeria bau kuromba ite binge biongeleka Meru indite korona utethio Gen Z bagunikite thirikari nenene. Ousting of our fellow Gen Z means ousting of Gen Zs from power. Rera Eric Muga utongwa ke leadership weke batuta Gen Z itokuba tutongi na ato kwenda kowan honed men baba korelete ndene leadership bakaria for their entire life bakelindi Meru County na bando no being green to what is there given to Gen Zs ato kuwa bata Gen Z tukaroma no mweweto one of the one in Sirato aboa babu burakura na burathire mainga itukwenda obwira rira onthe bukenda kurwandwa bukaro na CS muga kethira ni ite bwetia itieni ite extra ugeya kurwa kitu inakyo kita buchuno inakyo alafu tutiwo theri kaba bugeta bukiwa batu itukwenda kuongelo CS batu itukwenda kuongelo CEO ko cooperative kana CEO parastato kana chairman or something else lakini tiwe ya kurwa bila tu nabyo yakawene yakatukaewa nkiripotera Weru TV kumembe Bito Marion Karugi wa Kenywa Eta nambere kurumira nteto chietu nchokere tenyume akagita kati kuraja nkomenyithie nteto nkuruki. Jumani safi na bora Raina mabati kwa nyumba yangu
bei nzuri, hakuna kujuta. Fundi wanasema ndio jambo, weka mabati, maisha safi. Rhino Mabati, Rhino Mabati, nyumba yako itang'aa. Rhino Mabati, Rhino Mabati, kwa bei nzuri tena. Kweli yanadumu kwa miaka, vyuma imara, hakuna crack. Rhino Mabati, juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Rhino Mabati, Rhino Mabati, nyumba yako itang'aa. Rhino Mabati, Rhino Mabati, kwa bei nzuri tena. Kweli yanadumu kwa miaka, vyuma imara, hakuna crack. Rhino Mabati, juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Rhino Mabati. Hakuna ofa iko wapi? Sina pesa. Sina pesa. Sina pesa. Uko na hiyo? Sina pesa. Ofa iko wapi? Iko huko. Uko wapi? Getias. Changamka ushinde na Getias Supermarket back to school offers. Offers moto moto. Jishindie school fees vouchers, shopping vouchers, TVs, fridges na hata gari aina ya Daihatsu Mira. Changamka ushinde na Getias Supermarket. Gemio bisi ya kwetu kia kinande ya gutigia na gukumbitha kuritanguge ya kugokurukira Victory Furniture. Igurire itibia geni kuambiriria ngiri 3,500 na metha chio bisi kuambiriria ngiri 12. Aja Victory Furniture turi na mithembe mingi ya mibangire ya obisi iri bangani tukenda gutigira ngugini kuritora kubatere. Wenda itibia obisi kana ergonomic office chairs na office sofas turi na byo mithemba kathumba gutigira ngugini kuritomori jote kunoga. Nko mukaribithia thini wa ndukene yetu ya Victory Furnitures ke thini wa Greenwood Mall ni twendagia furnitures cia mithemba yonthe cia ofisi. Nko mukaribithia muinge liongera Victory Furniture no thongomio bisi yaku turingire thimu gukurukira 0748 578 516 kana uturiongere Greenwood Mall. Victory Furniture, where comfort meets style. Ngechokera na nteto nkuruki ntumurume wa miaka ya gatigati nonokete gikukumania na muthuro jo mwingi akithuganirwa kwithirwa yete bikibiki nyuma ya kwamukira mpurwa ya katheti na nyanje Brian Mwirigi Mawira na umburite ati ni umanewe urayete bikibiki na kinya kuonania na aria akumithite akari na muthuro jo munene ne bawithirite bakimugwatia Mwanki ende ono kwa ni borithi kinya kethira nonokete na ngurario inene cia Mwanki. Martin Mugambi ari na rugono runkuruki. Mbari chieru mawandi ya mwembe kirige chigo mbunge kia marantugo mirongo ena chia mwamba muthenya we munthira kinyama kumania na bobwatori banture no baretwi muthuro barathingatia mukinyo imwe kwemwe mbari chia keirogo wandi we ni amwembe muthuganirwa wa wamba bobo baramugia njara bui komwikia nkono imwe kwemwe mwanka mbari no chieru makairi nionyo kibara bonde bakuya bikibiki na mtu onde rutane kultaira bwanjara nonto ukaremera manto na kuyo kaya abarutera ultaira bwaku bwanjara noge ulwa musalo ulio magutun be maneta na ndera anto bageria mtu ageria kwa mtu ageria mwambo bikibiki mwambo uto kumulia wega mato mwatata mwele mwiso ndo mwanka uganara nara ya bikibiki agikaia no thirikari atajukia kanya gakuri kwa mtu nakabalo magoja na kujukia mtu bagenda dinawe
agokinywa mbari ino cieruma muthaka Brian Mwirigi wa mawira nthakaira mwambiria na bwatori na muthuro munene bara mwatata kenda kumbura na raithaga bikibiki wa cionthe ciuraga mbari ino mweri ire methiru turandika mwana wakwa aria aiyetwo bikibiki nake na uragwa leo ona bikibiki eno aria ni tondu mwene na ijine mwambo anenkagira bikibiki turerie bikibiki eno aria tondu na polisi kajiaura makosa muno kuya tumueretie na tumugwatira bikibiki okwegwa leo bikibiki eno ndugathire toeri bikibiki eno wona ro kuimba muthaka Brian araumbura na kuga na bikibiki na into bionthe bira aiyaga bituraga ende amwe no gubikibiki kuthinga twetironeka onto burabo bathuririe nkuruki na nkinya komwekia kibiriti leo na onto boto asokorona amba baba kuia bali gata basoka bakali assess na kwa dirikali kenda dirikali soka go bafibara bagwatwa oto daino monto matuona no twitines tukiwa antu bani bali agasesi ke polisi naria kenda gwatwa ni monte turi ya agusunguza monto mabikibiki bakaya bakamokwa leta daino ala lewa na bikibiki baigete lu la sero polisi baje ke bali nwe no tim tro mwara ba follow nyuma kenda gutwika kwina umabwa story ile otwika na bibikire uga bokwa na polisi taba mbaba gathiko bakabarekeria polisi taba liteke no ndote ndubunge tombagugau agwatete banja indito cha kimwiri mbere ya kuongerwa mpurwa polisi barakinya na kumwonokia gwena muntu yuendagiria bikibiki na bonthe gwikirwa nkono antu baba bakuya bonde tukabaonyo tukabea listi tu nayo ya amba bau no uno no wala fa gutunga ndi kugwata amba bau bange na bali no dirikali etaruda wega kweja na komojukia etatu akanya no gakwimana kwa mwambo na stock ya bikibiki ile turuta into yujieku theto ino ikojiritwe ichabuchibo wa mbari no cieruma twenjeni muthoni ira twikite ni raurire utuku muthaka gwatwa urio kwirikaga nwe uraiite bikibiki na agwitikiria auga kuri aria bairaga no kaende ndakajia murianga gwana na ikwendaga kumwendia lakini ra ndarikia kugwata report ngo report kwa polisi na tweja na twaomba ku rescue muthakou ataedwa kogu polisi kujukia muthaka amwe na uria akugaga nwe airirite bikibiki na badie wanabo no gatweterere riu report kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Maraha mbitagwa Mateni Mugambi na kiri nteto ire itukinyirite kagitene gaka ni ati borithi ni bethiritwe bakinenkera mwandiki wetu wa nteto niwe Martin Mugambi riboti ati muthuganirwa uju wa wamba nethiritwe agitutiga bubone kumania na maringangwa na kinyangurario iria ethiritwe akiamukira muthenya jwa ntuko ya narua tugitegera rugono rungi ni ati onde aseneta bethiritwe bakiendekithia kigina kia basari kwebererwa njarene cia mangabana na kuringanirwa amwe ntuko ya narua ngwataniro ya arimu bakupet ni bonekete kugwata mbaru ithugania riri ni bongerete na kuga jaria maingi asiasa batejanaga basari iji na mutaratara juria jukubatara untu butumaga ananke batione utethio ni barombete thirikari kwerekania kinya oezani bwa mbete kiria ritwa ba university kenda gukinyaniria mateta jara jethiritwe jario Anthony Kathenya katumenyithitio Kagita kalende kidele kinyito bunge ya Senate maseneta bakenda yakigina kia basari githige kunenkaniro kirima governor nkiamya koronga mirari mubasi sekondari ya Kupet gutukira munini wa mwandiki munene Moses Ndorima liweligani kugwatana nende kidelele le maseneta kulingana Ndorima to basari ma governor kibatere kwebwa endo na kigina kia basari kia bunge kibatere kwebwa kumanjarani ja bunge Ndorima kiuga bota Kupet balende kidoko thonde kwa wankiama ile kithirwe na mainya na ikethirwe kirunga mira kigina kionde kila kibatire kuthikia rutwa atuya kiama twenda gu propose authority iriwe ya ambassadors mbese ucio nde cia ambassadors ikuamwe iringanirwe kenda bomba kwa identify ana baraba inidi na most of the money out of capitation education 365 billion utero itekinyara mwana na iri gukinyira ninkai sana wataga mbese iri gukinya kiri mwana very little money munini ojo mwandiki munene wa Kiamia Kupet aluga wakagita leu mbesa ile jithiri tukidenkanira kia na siasa na ibatire kuthikia na banja ile tukuyomba itethiri toye kinyera na baba
lakini mbea cietanjara ni cia MP meya akathomithiria supporters cie yake gavana akathomithiria supporters kana family members onto no indiscretion yewe. So let us form an authority to retembe from the MPs, from the governors and the ministry. Cie yakiri authority. Cie yakiri authority ene kuomba kumenya ni ana bai kubatu kumba gwita skuru mbese icio nthe ciekirwo amwe kigina kimwe. Nao kagita kataalamu ba kithomo kia iguru ni baruti thirikari kagita katwambire mwaka mujeru iraithirie bojeru mubango wa janki na kiarutwa baskuru ja university kulingana na mutaalamu wa kithomo University ya Nairobi Ruben Mutegi ni kwithiritwo kwina ongere kubarutu kwebere mathomo ni kwaga mbesa. Mutegi akiuga mutaratara jo nenkaniri bwa kigina kia university ukarithirwo bojeru ugatetheria arutwa baingi. Dropout in the university is very high. Now, beyond that, leave alone dropout, access to university is now left to the rich. Known to the new funding model as it is, for me, I think is a good model. Known to the whole idea, ya area utetheria, tuana turato kuma family rita kwiyombera, bawatambese mbinge, nkiro kija baraba kuma misire kwiyombera. But as it stands now, ana bainge batukomba kuthi university. Known to the way the data is captured ya kona ni area mwana abati kufandwa na mbesigana data inu is completely not consistent, data is not accurate into mokona na baraba ingi mono bakiremwa ikuthi university. Amwe nogwo kagita gaka Nthorima na Mutegi ni bamenite ndikithira nkia mea jari la kuthondekwo kwa uniform imwe kiarutwa baskuru ja primary na secondary. Kwa a proposal is good in terms of thirikari Kojirogo eka subsidize the cost of uniform, which can be done in many ways. One of them is including the uniform into capitation. Kangotuka wara mwana kwa tambeza capitation sa kugura uniform, then the school can have a choice to retain their uniform. Not for sure uniform ya sukuru ne wekene kanira identity ya kana. Wowo kaja wekera uniform imwe already ukwambiria kura biashara ciantu. Neuni mwe right chia biashara ni right ya mtu. Kengene discipline yana dira mwana indene uniform netherwa alina discipline ya mantu jara kuna akuthithia outside na inside the school. Kuma muji muneno Nairobi Mbita Antony Rangi wa Kathenya. Atongeria bakiama kia UDA gicigone kia Tigania East ni bamaketie kumaruka kire kiama kiu ni kireba kuga kinya kethira ni bethire bakichiritaniria bonene kugwata mbaru Rais Ruto gote matunda bonete Mwankira Nandi bariuga baregere kuthikira mwene wao mwana wao Peter Munya baije bakona matunda kire thirikari ya Kenya Kwanza ende Mwankira Nandi gote kinya mwana wa gicigo giki wae wanguge thirikari ni ya Kenya Kwanza. My name is John Mukira, the coordinator of our general elections UDA party, the year 2022. I'm also the former councillor, Kewucho Ward. Here we are as the Tigania East UDA leaders, and some of us are MCA aspirants and former councillors. During the last general election, the year 2022, we campaigned and coordinated tirelessly for the Hindu UDA party to win. Almost all the polling stations in Tigania constituency, UDA party won with a landslide margin. We used our brains and resources to win against many other parties, including those from our community, like the PNU, the PEU, which is PEO, and the DEP, which is popularly known as BAS. We expect them to be rewarded by the government after winning, with some leadership being appointed in the government positions and others in the parastatus. But this has turned up to be a dream. Tigania East has no project which is done by the government for the last 2.5 years. His Excellency the President, Dr. Arap Samoei Ruto,
promised many projects within the constituency to be done. For example, Tamaking Mikindori Kunate Road, which has not yet been done. It is our feeling today, as the UDA leaders in Tigania East constituency, that our community, Tigania East, is neglected and we cannot bear it more. We are very, very soon deciding to vacate the UDA party if our concerns are not met. Last but not least, we are appealing to the government to end the cry of now and then abductions to our young fellow Kenyans. Let the Constitution be respected by each and every leader. Musiasa Elias Murega niamenerete abunge ba Meru akiuga ni agwa na atongeria abatithiritwe buru bagika mabataro jamu Meru nkorone ciao. Murega ariuga kuri na mirandi mingi ya witi na mbere iria iremete gwakagita kinya kethira abunge baba ne baugaga bari na uchore na thirikari ya Rais Ruto. Itigere rungurwa miaka 3 twerekera kiri ithurano bingi. Murega anoretie abunge baba gutigira Meru egukenera matunda ja thirikari. Muthuri Muriuki na athuranirite ripoti ici. Elias Murega ni musiasa ndene kaunti Meru na inoroterete muno abunge ba Meru agwe nigua na asiethia na batikomba gutetera Meru kimbando jege witi na mbere. Tizethera Meru atwathurire abunge mediocre, jokers, crying babies. Abunge agua batomba kurunga mamusimamo batetera Meru. Abunge every time bwekara bwerera aza Rwanda anga ng'ombe igweta inabwa bweza mo bwerera anga itebita ezano inabora lebikiezano bangene region inge kyo mawaziri Meru etora ekeza mawaziri baire inabule. Why are you inabwa bongana bweta press ikenda bomba ku address the issues ira ti affect mu Meru lakini ande weta naza no bakolera ngojine ibobo gwatani njera zeze tukwaririe mwenda anto abunge bairi botyo kwezamwe bweta kere ministry bo demand that kulingana Murega aruga gitumi kya mbere kiruta kwithwa kiringura kura ndene kaunti Meru kagitaga president Uhuru Kenyatta ikithwa kirika na kinyamira ningi kwithwa kya mbere kaunti Meru ino ntubona ndi butubita kuthabukithirika na kiu ikyo kulikana watu toke inga mheshimiwa Kenyatta Uhuru ikenda tureta thirikari ya Kenya kwanza touga barabara ira cia bateri okinya cia mau itakinyire itwabagurire ikenda tureta William Samuel Ruto babu ipopo athuriro ikenda mutu akirisha na aria barabara ichieko twari twithira twina dual carriage na yetere will tell us these things non to representative lakini tibweta michemanio twira tweze barabate thuri na barabathuri kenda twari tukariria agenda ire ko thaizi na ibo twathurire bweta bunge thaizi no o mwana yes 5000 ye basari lakini eta university u fee ethra through model ezere funding ya university ethre te mo favor aria mbuga arengerea ngiri 20 muchiari are maybe model area are ngiri egana inyo mwambasa re ngiri 5 kana 10 che mutethi atia muchiari ore mwana ore athoma na wije kithomo ikingana na ye mwana onkia na mwitonga akiuga nandi abunge baba batembe kuthaba kinya kembe ya CDF ondo kwina mirandi mingi ibiri kuthwa kithugurua na kuja ndene kaunti Meru kiran koria mubunge za wetu egoro aza mubunge ono thimenti mheshimiwa Rahim drona akirira mantu za irasi akarira mantu basare izomba kwariria miaka 15 anto bakiarairia billions of projects tia mabilioni ogwe imantu a CDF agatura kwariria turenda kuigwa na ala ruo Nyanza drona waziri Opio wendani akiariria uria barete project ya billions of money kire mugao jojo rare ojo 15 billion ira chombete kurombwa 5 billion igetaga ruo Nyanza babu imbibo kuromba raisi nyabwe tu community ya Meru tukiarairia billion ira ikwejaza ugategera aza mwendantu barabara egwa kwangai miaka ku 15 years uri aza tutekuigo voice yaku ikurira barabara echogo kuma ara kirwiro kuma chogo connect mwanka na ara Princeville kaithe kweta munitho
gwita kathi turareagwo mathikone nukona njirere okari antwethro ina rami thaizi project ya mabilion roze rwa sumuni twena thai waziri roze umete aja lakini utegweta are present your argument turetero a billion zira tukuigwa igikwa na aria abokarira mwankare akiwa ukinyite nandi batho bebakirira kairi na no mwanga babacukume nikenda bomba kwalire mandu ya witi na mbere na kaunti ya Meru kagita gokinya babue wabunge nago mubunge ono thimente kwetha na report ya midterm yake thatu ikuthira atugatura kurira bwathurire buraringa yes finance bill thaizi ndirona ukimiariria ukiuga ni etumite tutikone maendeleo mbeca wingi gweta na wikumana to ushuru bura bukuriwa na sheria irio thaizi bwatwira buringa yes twenga Gachagua ikenda bona maendeleo thaizi tukuringa yes ale ya bunge ikenda twenga Gachagua na impeachirwe lakini thaizi aza waku ira twaerwe district yenjero sub county wankatha ai etagawa ofisi anto patera andikwa dicio mwero atereza dio atereza imbio kuendelea kuririra Muthuri Muriuki Oro TV mutiro wa Kangangi. Kiamuri KFC Nandi ni bonchamba cha ligi ya Wafiato iria iratigirite timu 18 igitagutana ni untu bwa guchindanira chiringi ngiri 100. Kiamuri KFC bombukite achindi nyuma ya kuura Kibugwa Junior nguru imwe kwa Kibugu. Samuga Ishima arinacho bienine. Kulingana venye hii game ni tamu. Hiyo game ya Ken kia michezo ya Kibugwa kiujurite mashabiki tamunyagati bakibonera nkandano ya muthia ya michezo ya Wafesto Tournament irayambirie mieri yeri mithuru ikujiritie timu 18 kuma wadi ya Magumoni. Bingwa maita mairi wa michezo enu Kanyuru FC baukite namba ya 4 araba inukiti chiringi ngiri 200 nyuma ya kumuntongoru chire wa Kibugu itimu ya Robate FC kire mchezo wa kwathurana namba 3 timu eno ya Robate FC iranio ijukite namba ya 3 na kuenukia kewa ya chiringi ngiri 30. Ochindi bwa ekombe kubuthiete na timu ya Kiamuriuki FC baraba garagaritie timu ya Kibugwa Junior ngoru emo wa Kibugu. Mochindi ainukiti kewa ya chiringi ngiri 100 aranwe wa Bairi toe Kibugwa Junior ainukiti chiringi ngiri 50. Murugamiri wa sub-county ya Chuka Alex Mugendu wa Festo nwe mubangania na mwejani kigina guchethithia michezo eno. Congratulations to team ile achinda ile number 1. Congratulations to team chionde ile ciathaka mubiro uyu na mubiro wa Magumoni ward. This time round ukurete we bantu bangi. And I want to promise you next time mubiro no wibiro mwega tebula we kalitha ino. Alex wa Festo, you have done a good job. And I can always tell you that okalaitha support ile onengelete youth nengwetikia kagita gakinya na baba tiko let down. Kwa hivyo wa Festo and the rest of the organizers ndengenda kubucokeria nkatho tontu bwa kuorganize kiatho giki kiabua gwikari. Sisi tunataka kushukuru timu wa Festo ikiwa imeongozwa na Festo kwa sababu you've made this happen. Bila nyinyi hii mpira ingechezeka venye imechezeka. Kwa hivyo sisi from the bottom of our heart tunawashukuru sana. Chiacha ititigetwe nyuma kagita kamuchemanio wa kuinga machindano mama. For the last 8 years miaka igana inana mwanaringa mubiro wa constituency mama anaringa mubiro wa MP baukirithia njara iguru. Yani for the last 8 years kwa mwaka milioni 20 kayunya gambiri Mamonera my brother man ni muthurite maita megana. My brother pato mbia iyo ino thaka iparo cia primary for the last 8 years birani ko igendaga. Speaker wa Karukia MCA bakaunti ya Tharaka Nithi John Babu agipejanaga wirane bwa kwambiria mutaratara wa gukiria talanta kiri akariba kaunti no. Nitukomera tuina talent cienge tuina cia kuina cia kongaria. We are coming up with a talent academy for the youth. Nikeleo babu exploit monde o muntu na kipawa kiake kiria inakio
no tukwena mauntu maina ipao tofauti tisia kuina tisia itesia mubira kwena maina ili singi wanasio. We are coming up with a program of how best we can assist you to identify those talents and exploit your talents. Nkiripotera Weru TV kuma kienini kia michezo ya Kibugwa wadi ya Magumoni Mbeta wa Samuel Gaishima. Kagucokeria nkatho ikugwatanira na bautwe kirinteto chietu cherutha ithatu tuchemanie rujo kirinteto chia the